sono ini dong di bagian yang joto satu dari waktu itu nong di bising tino kaham ya kau tuh mau jaga itu mau bising nong beli pipeline ini seng YTF Central Committee ni bising ti kaisa seng vision lah jaka terus kanggo sini kotor makai joto district go YTF ni ti kaisa program na thangai tong abang tini ti kaisa program di sini bus kang ni jenahar mo di sini Greater Tipraland te permanent solutions obnoti baseng ini kabang ma kok sa baik pray around 3-4 hours ini asal baik condro mo di sini joto gereng jaga ni joto assembly constituency ni sini YTF ro pai baru tin ton khaba sa te bubagrani samungno te bus kang kaham ke kerak ke tangna ni bagai seng joto kok sa lai bising ti sini joto sini kang joto kelas mana pandaw ti tam agenda tong mani sini pandaw agenda ka district wise meet YTF district wise conference nai sini awareness nai sini Greater Tipraland permanent solution ni bising ti sini jaga thayo sini joto assembly constituency ni boro waza phailma nai bas kang ni pas se ka bas soitani November ni simi ono koten semester khai pai nai abo ni khuayo ono koti dolai no amake joto district no pai sang last to khuayo pai bini BC election to takphana seng mane angko nugya khoje angmani rok kang ke abno ti rok le nong koksam le bung rok tore tong seng BC election ti bo seng wan chuza sini main chulo ol seng wan jam bas kang seng BC election ti bo sini ti promote ne fighting ti promote patin being ti seng sini BC election fight kanen bas ready tong abno ti bo seng mo all districts seng koksam sini YTF ni BC ti anytime boba grano jefur pan seng logiran bas seng ready tong